Yes, and the headquarters of Kropia Kumasi, Asante Kotoko Honsem. Yes, and then I receive a call of Kumasi and ten, she. Get the air down, yes. Alright, David Obinyako and Chazakopa and to me and call and far amount. One na amunyina adwuma mo so mo bo ema asante kodokono enye asem ketwa hey man Delta TV. Yes, no onso odie woso ya and so be subscribe to the channel na onso one leave you a comment bia o question bia onso opese obisa efa asante kotoko team no ene onso obetumi abisa ama eniema enso atumi akwe na ne prosper nate ogum ejebo eja anya bedru sanse ne ensem bebre eba asante kotoko transfers no ehonsem eba kotoko management etimi ehia eden no ehonsem etisen subscribe to Monday Test TV na eniema enkwe eneno krobia kumase asante kotoko management etimi ehia enya asem getu akra latest ye de down ye de hwem enso etime eduma ye kura nsam yen ene ye kura files no e wo krobia kumase asante kotoko wo nso omo asoe me pancho board no atime ahia na prosper nate ogum atime asubmit ne letter eti akodan tim no se ene resignation no watime resign ama eniema enso ekwe etimi eduma asante kotoko ntene asante kotoko ho kwan someone etimi appoint omu new coach na opponent prosper nate ogum okwadia oni opponent ne John Eduafo enuachi David Oklo omu nyina enso etimi ekọ esanse papa ena duamo ebae ema bebo adwuma ema asante kodokwa ehon nsam no nso wonsa etimi eka subscribe to Mandates TV na enero se prosper nate ogum ekwadia opona ne din ene no ye kamo malu ade se ono eno ye formerly of Burkina Faso omo national team Jonathan Petropamo Aristotle Benz mo yansem go trakra Alistair Benz mu nyina otimu se paningwe no watimi akochi omo ama eniema enso watimi akọ panin no ani dini kamo maru no odaso elite race na e likely se asante kotoko adwuma no wono ena ebefa etimi aje na yese se in case opena ne din ene no eye kamo malu adwuma no wantimi ambefa kotoko ebefa local coach kotoko ebe keep trust ewo Abdullahi Gasele ni mo ana kotoko ombe keep trust no na mo di team no etimi amano apo adwuma amakropia kumase asante kotoko latest on asante kotoko no Monday Test TV yetimi edian honsam no enso etimi down enso ewo hye so ene transfers no jengura mo na emfanse ne be intimi embra o she subscribe to Monday Test TV na enema enso enkwe intimi emfa ema won se Abdullahi Gasele no krobia kumase asante kotoko omode na akosa damten amana kosia ade entene no omo trust any believe e woni muso betimi abo adwuma ama eniema enso atimi akoye Kwame Baah yes ene Kwame Baah latest amense ka efiri na so ye ene se ade se mpanimfo pesa mo extend ya branch no ne contract na otena krobia kumase asante kotoko team no mo it latest amense ka se mpanimfo ni Yusuf Alhassan Chipsa wiase nyina 6 ebetimi ahia no mo ahwe so metimi extend a branch no ne contract enuachi a branch and din ene no Ibrahim Danlad ono so ne agent ene no Yusuf Alhassan Chipsa ombetimi ahia na kota panimfo atimi ahwe so betimi extend a branch no ono so no ne contract na enema nso atimi atodin ama monso atimi abo adwuma ama asante kotoko season wey na bibia enso atimi akwai Monday Test TV ekura Felix nina subscribe na onso leave a comment na yenwura mo ewe no nso no aya brand Evans Osei wuso latest time setimi eka and se kotoko company for some sign eno top notch winger amana abesina kai eti ama asante kotoko na ni amensetimi eka and say Evans Osei wuso kotoko company for asasia
Womani and near Tama youth in penning for a dinkamo, and near Mr. Osei Pamamo, and commodity Egusa El Coso, me pato do way a can't enkate me a right off. Now, so late testament seconds are done, a sense a right sample in fresh. Someone sabbat maka brant and a thing, and Evans Osei Wusu, now obisna karama krobia kumase Asante Kotoko. Enti eneno mandated TV obetumi subscribe to our channel and chance nkuni yankopon hira enko ema ye subscribers na mo afi na mo so obe subscribe ni yankopon enhira mo na subscription no mo nsumintimi enye dabia the video no tuma na onso wetumi ahwe atie ne ekoso Asante Kotoko asoye peace na waji so ama me say shalom say pon ya tofuma ye beba abedan mandated TV.